na makeup we I said them a pager my lady say hey one we pay one penny adan wa bo bi hey edno why do so na I say so me hwe no tale ho be na de wa na I say wa pompim I say ama a pager why is it bruni hwe na aye no bruni we say nyame anya wa dom ya adan wa abo bi a we si dua ho we dey say bodua ba mi gina tire kwa ho hey edno my lady I don't know. Boko Ready. Order you call. You know Mary. For mommy. Ma oni so wa ya ba ya. If I tell you. Now what to say? But you nyame adom ho ye. You buy show is why your Bible. Qur'ani be focus ya kasa preko snap bodu ya ne cross. Opede ye. Me pat your Bible. Go here sorry. Me pat your Pentecost. You praise the Lord. Hallelujah. Fansani fato Bible no so. Na bo din eye me. Me pat ye me. Udin to aswe. Mary Aboajewa. Inside the Bible is. Inside the Bible is. Sa semo ameken. Sa semo ameken. No kura nko a. No kura nko a. Mi nitro. Onyame boa me. Order. Papa, sembe na esi. Me pat wo. Eye boko so nye boko. Eye minister midi nachi. One ni kunu ware ye Clement Chain. Na eko 2 years ni. E na mi sister e free mu. Enti ebusuafo na ema nkura ne bedi ye ho na mi sister panyin wa ngazi mpobi ene ye ne nkura ne kwotena wan yi a enti Easter ni mu ena nkura ne eba bebi a me wo nkura no panyin owo mu osai me ba che panyin owo mu ye e wo 14 years na do twato ese ena de twato nso afi no anya 4 years no mu ye dodo osai me ba che o mu ye 4 enti nkura ne ba me ha Easter ni mu eso mi wo Kofieje school mu ase ho no enti efro papa na se de osihwa nkura no enye ofre no a nkura nan bi as 50 cedis 100 cedis no wayi nani enti nkura ne bedi me ho Easter ni mu na ye bi school no e na me friends say nkura na bedi me ho enti omu bebi school omra ne yempe kwan ne ye de yempe school mu kwan e ma nkura no e na oje penie enti omu bi school no na me friend sa wa anfa call no me friend. It's first week ni twam. Second week ni na me am ye de me de nkura ne ko pay school mu kwan e ma om. Na panyine no ofonto okofo ntere ti manya ebi am wo ni kwan ama no. Enti dan de bia wokọ anka ase ba. De bia na otwa anka ase kwan ekoba. Enti na nsi omu bi school no e na me ne obi di nkomo e na odi manim. E na me nya mamponten arisi ye cheso wo ma no. Ni nyina nkra ni school omoko no papa ni nim ho hwe because wo frɛ na o si yoyo tam ni duru abɛfrɛ na on fada sika ɛse wo de man nkra ni ko school so a on fa ma o mu no kwase ni 50 cedis a eno ano no de bia me frɛ no na de atwa ma yi sɛ na anu na nsi omu be bie school ɛna me frɛ no ka chen sɛ brachi e so se no aka be 2 weeks na nkra na bie school ɛna nkra so se obi ekɔ nanim enti on pe ska kakra ma me na omu nya mie ye no mfa nko tutu omu hu books emegu na se omu bia niam omu betutu niam me kan ye papa je penie week ni so ye me frɛ no a ototo papa so enti na ska kakra wo me phone so 500 cedis ena me ko yiye ena me ko okrum na me ko to bia de kakra ena omu school bag e de bre ho ye bia school be si saada na me kan wo frɛ na onfa wo frɛ na onfa na nsen panyin no obetwere omo betwere mok o fontere ena me friend say mok fiaba 275 enti mesra na on famla na yen de yemfa nkotwia na akra ni ntimi ntwere mok ni bi oje penie eno teacher ni bi frɛ e kasa ya ansa na ekiri wo send 260 cedis e ma mo so won fa 200 ni nkotwia na 60 cedis no mo fa nto aduane eni eno date ni 20th October efiri honom wan cedi kura on fa bi nsende wo mo be month ni e na okonkura ni school mu de otosu mienu no so wo fa wan e na okọ onu school mu no na okọ yi ba yere ba akọ
and o man 50 cedis account akra no pon school na akra ne de ba fie se ne papa ba school mu ho no na ne ma o de man ni bayire ba ko eno kra mu apaya bisi and o man 50 cedis se ne bi ekura no ne hwe ho o man 50 cedis de kan na school bag ba ko wan frame e free sada ne besi ne papa ne mle nkra ni ska na wo awale me pa cho de bi wow me pa cho de bi o sister na de ne ku no o yare kakra na owu nkra nan na papa no bibi ono so o ye de adwuma o chika o driver ni o sister ne wu edi say me pa cho 19 January ye bisim na 2 years next month na 2 years ti wo akra su kono me ne nkra nan ni gu so me pa cha na o ma me so boa o kakra me ma me boa me kakra na papa no se de enti o fra na na adwuma nye jese na ni obende aje obu no na nsen kura no ya kan say Wednesday omo printing fee penyin na enti ukura na no pa na penyin ne ye say ma Mr. fa me phone na ma me frɛ me papa na printing fee ye je na me de phone ma na ukura de ye wo frɛ papa ne frɛ be 3 times papa na afa besim ne ohun miss cons wa eni fa nkra ne nkoma ne se wono ane ma de enti a abusua ne pese ye de nkra no be kwa akoma na nsen ya na anu ye omo ma akwa Easter akwa manimu asoli to me se me nko conference wa kra na me friend say eni wo ma akuenu ba just Sunday school teacher ayo na me friend say ni nti ya makwan a onye de nka o ma fa nkra no o mu nkodi akwa ma no open ye omo ma akwan ade ebeka 4 days as 3 days amama kwa akra ye friend o amfa enti me kwaji obi phone na me friend na ofa na me ka chen se brachi na awo hin obi am no waka asem na afa ye fra wa amfa na aka asem na wo wajaye na me see you na me say ne sa na be ye de ahia me asroma so nkwanta o waka sem hia me asroma so nkwanta na me fa nkra ni hia ne Wednesday ya ye ko that day so na ye ejiwada and I see you me dem kra ne ba asroma so nkwanta ho benada numre be ye frifie be 7:30 ye gina ho gina ye friend no fra cannot be rich e ko so onfa na ya bo ye e wo ya asroma so nkwanta e na me dem kra yi gu okalem na mbuso am say omu eduru ho no ma omi bohunu ho kwan na oseyan because na omadi kan akọ weekends aba e na omoseyan na me ye de me twia ka ne ka e na ode wo mokoi dinkran kodu ya na omode papa ne phone ne frame ka chem se omakodu e na me su yu etimi fra kra ba ye no e na me ye se da bi me kra ba bi papa no won minim fie ho no because na omu nyina atikumase ne tam so ye na this is the free mu ne tam so ye no watu akoni krum na me ye se ne me kwa akohwe bibia one nkra na ye de ewo e na me ko Sunday enti me ko na de otosu mienu no omo so na omo ye vacation classes enti ono de me de ne baaye e na me ja me ensa no e wo ho no na vacation classes no de bia 3 cedi eno no be si nne wantwia me kai de bia me friend obesend be si nne wantwia na nkura no mo di bia school na nkura no kodi akwama no any 2 weeks me wo ho no ma na wo frame se me afia we de me slow efie nyenti e ka me pesa nkura ne ba na 2 days time ma befo wo mo mesumi ntimi nkase da bi na me see you mo mra na me twa am na me di si nkura no so to mo beduru be ye wan na nti on ba na aduane na bene na mo twi maku enti ancha na wo frɛ me busa me se nkura na beduru na me se ana o ma beduru ye de me afia me so mo ni di you na me oh bra chei one abono na nkura nketwa wie ketwa no kro 4 years fitia no pa fra no pa o mu ni di ye why na abono aden na wo yesa no na ni buafu enti na me fra me no waka bibia ene se wo hwe na ntia mama fo mo ena ni bufu enti ho no ko kire wo mkom ho no ehye ma bufu na me kate kura no ba omo fofo nsei omo wo me entam wo kura di adanse omo ka jan se ma me man kura ne nko ho biem na omo so ati 2 weeks ni kura enulu omo so ati ena anopa fra no pa kopem donko no wa mu maduane na kura ni di ye enti emo na nkura ne ka kire me se bla ya bre no me papa nya ne ya ahomache be ye 5 wo de ye fa fom fri kasa mu na ebesi asono maso nkanta odo ma fa fom so awa mu maduane ani
odo omo ba so one city kura wa amfa bi anka omo eno so omo ba na ya na omo wo a ya na omo fi so obi na ebehwe mama wo mana enkura nan mokfi me pebre nso ne nkwase atopa pre kwatopa pia no wawo pia no wawo ni ya de wo ma sam ho sam mokfi we anche ni nyina ye bi school textbooks ye yi shankura ni nsem by force ni nyina besi ni na wo ye de adwuma be pa cho they say no megichiri bidie ene ton fantoma bo yam unuama na hwe wo mai osama ni begina wachi na ba ma yi de wo kekan de we wo banya sika bi ama watiri turumu ahwiasa bi aku ajiro twene supporter fan turumu we na maka chiro kra se wo de for mu chop money de bi o mu di be ko school ni bra na edu anumle kra na e dan ya ye bedidi eso ka bra yin fin o ka bra yin fin wa fa no se da obenya ene wo de beba one van picture ama me pa cho de bi ai bi je muso mo frɛ no na e den ne ka na wo ka na trotra na say de asakia ibi ne kra no na say ya me friend ono ampo na frɛ me be 3 weeks as 2 weeks no na frɛ me enti ma me bufu ya ke ka ma adwene kyerɛ no o so ya nya botre na ya na aboafu a wachi ma yi kwadanchi esi wa pampe me de ba asem Church of Pentecost ni ba na me bufu na me bufu ma say enye bufu se bia mi di natem na e di ade because de wo ya no ase enye enkra na yi o enti ese wo bua me ne ye hwe enkra ni gina sai se penini no fon 3 anche obewie school next year obewie school JHS 3 na we di oye obetimi ato ane so secondary school de bia me kan senti primary school mpokra na wintimi na wo uria no wu no ne ho na epani me ba cho na medi na chi na apart from wo no anuanom na bia ni ho me ba cho anuanom wo ho mun chen kwala na sa na anuanom ye na obi anyi bi ne bo enkra ni susa enti ebusa nkra ne se omo fi se hwan na omo ne omo betena na nkra ne ka asemi because me ni sister no ena nkra ne nyina na ye omo wo like ye wo nkra ne nyina timetime na omo nyina na tinti me ni enti me ofa ne ye se na nka me ni sister panyini entena nhwe nkra no enti ye kwotena nka simpo bi na e won nsem bebre na me bae because ya dia de wo ye adwuma by Church of Pentecost Sunday school teacher wo be ya e front and sape nya de ba ma no one wo ye no wo be je nkola anan eno de fa hye utirim se basa en ka se ba ma ni tirim oden wontimi wo ye wo sofo kura wo bebre sa fe no be wale wo no be wo na wo kura enkora anan Ghana na ye den ti se nkola no nyom no mo be kire de wo mo pe ba bi aduro no sepeya omo ho betowom mone kra ne nkasa na mo nche nkra no obi anyi baako se baako kra na ketwa na om ne diwani mu a wo ware a baako de ye na kra fe na wo be wale obi be me be wale wa wo kra nkra na ide wo mo badahin na mo so badahin sister eye de wo ye ne nyame so adwuma batade bi wo ho a emfa hu nkomene kase na mo nhye nkra no tatwo ye maame awunti won sa kan for life no ni ye hye wo mo tatwo mo hunu situation no 14 years de wanyini mo hunu situation se te bia ya mo bedru mu ni mo papa no sabi onya na adwe so obehwe mo waye kwasampani onhye mo na papa tumi gi nyanka fiti anopa kopoma wi adon ko so mo maduane ni dia bodro mo nam from kasem badia se ni pawe no bibie abatansu bie ni wa ewoni mu okowale kan ukra de ni bo etimu ncha nkwala no be dey me judgment no cause papa wadum ni phone de nya fe na me be tiamu akọ friend ketia yes